Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Saan apaatew? Dito'y drama tayo. O naidaytan kaka. Anya nga tamanan dyan na pan ginatang ni Manang Kikay nga imay da in deliver. Ay, yan na dan yun ay ta aircon tama nga no may batan nyo. Nanginatibayan day tawan. Ha? Aircon gayam dyan may da in deliver. Ligaya ba kayo? Anya man na tatantan awam iti tawa? Dyan man na pan ginatang ni Manang Kikay nga aircon lakay. Talagang ngay masinson ti biyagda. Sipod nakapanji anak na iti Australia. Sa anak apaatew kadakwada lakay. Anya? Agpadpada kamla idi kini Manang Kikay makilablaba. Nagpadpada kamla nga agkuyog ama panagalay ti bisukol di tataltalon. Agpaaba kakit di kuanan. Ay, jak ipalubos Bakit? Andan agi patulod iti dolyar kan ni Manang Kikay. Saan ka kumana makinartap kan kuana tawan laban tayo iti dolyar na. Ay, jak ipalubos lakay. Pulos. O naidaytan bakit? Anya ti ibagam Kikay naisarong kaman dito'y balay. Ay, kayat ko lang mo't ati umay makisarsanit Don Solomon, ta maburing akmot ijay balay, dog may saak. Astaya, anya ti kayat mo merindaan, bibingka, uno halo-halo ta napudot mati panaway. San kan ngagtaktak, Don Solomon, napsugak pay. Jak to pay naibos ginatang ko ang merienda, kita umayak dito'y balayaw. Kasta, talagang asinsadon ti biyag mo Kikay. Sipod nakapanti anak mo ijay Australia. Una, Don Solomon, iso mayat day di pa nang busted na ken ka, ta nakapanti anak ko di Australia. Saan kumamot anakapan? No, sa anak ati mulong iti ginastos na. Inalilaw nak di anak mo. Kung nanangaklunan na ti ayat ko, no itad ko ti gastusin na amapanin di Australia, ngam hindi nakapanan. Inawagan nak mateng, kat kuna na di nakpagtatak kuna na pakiasawaan. Dita ti pakakitam sirib di anak ko Don Solomon, amuna tar aramiden na. Manangalilaw di anak mo. Isa pa bayadak, nagiti intud ko akwarta ginastos na anapan ni Jay. Kasano ko maapabayadam? Idinto ta tunggalad da iyawat mo idi akwarta kakunamot nga kukwanan, dinan pampanunuto na bayadan. Kumaa, no inaklon na ti ayat ka, ngamsan may? Ada ka di pinapirma amit anak ka, nga da utang nakin ka. Awan. Di awan nga ron ti may baga nga utang nakin ka. Iso abay amo, nagidingen inted mo akwarta kin kwa na voluntaryumot ngin inted mo nga men. Ay, salbag kayo. Talaga analay kayo nga gina. Ay,
True, dayta true. Agpaiso Don Solomon. Ta amom kaday. Nga ada kagat-gatang ko ita nga aircon. Anya? Nagambisyon kamutan mairkonan ti balayaw. Uwan mo't tapno mapadasa mamuti, naka-aircon na maturog. Oray daytan. Ambisyos sa kamut gaya mo. Sipod nakapanti anak mo di Australia. Ay ko siyempre mo't patpatulodan na ti anak ko ti dolyar. Iso kahit kumutan, tinalamiis, apagyanan. Kan iso ti gagarak nga may dito'y balayo Don Solomon. Takayat ko nga ipadamag, ti panakagatang kumutan iti aircon. Ay, unay daytan kaka. Teta, nakarubuat akon. Mabalin kon ti mapan. Bareng madanon ko ni Don Solomon iti balayta. Ligaya, bakal. Paano? Nakabado ka mo. Ti wala sumarsaringgayan. Anda ka di panganak kami, ti kasar. Awan, Paano nga raw? di mong damagan. Ang mga nudinak palubusan, no ibagakin ka. In ka makidate? Ni, saan mo ta? Pambarak kumangay mo't nga makidit. Amumot nga da asawa. Kat sikat ti asawa. Paano nga raw? Wano, ada pa kipamumpunam. Kunak mo't adi mong damagan. Kandi ka madanagan. Sumangputak tulat ta. Ibagam kumamot at ipapanamtap na amok ti pang birbiro ka ken kano di ka maure asumangpoy. Ay nalakay, kunak mo't ngawan pagdanagam, ta sumangputak tulat ta. Alay nakon, ditakan. Napanan na di na imbaga ti papanam na. Surutag ko ba? Agal almat tayo nuwang ka nga inwayway ko. Narigatan no mas daw. Di pa ikat awanan pag-aradaw. Makamulitan. Kunana mat na sumangpet tulat ta. O sino nga tamanan ti umayasa nga hili kaya? Umayan! Naimbag nga aldaw yu, Don Solomon. Si kamanan? Wan, Don Solomon. Kasla amok ti gagaram o ligaya. Tatong kalumay ka, mangibaga kay ti utang nga makwarta. Gusto ka na iti atap ka. Wan, Don Solomon. Nalaing kayo amang pugto Adangamin pa ka sa pulak una iti kwarta. Isungin mayak manen. Bareng pautangan dakpay. Ano man ang ti utangam? Di mo pa'y nabayaran ng iti unang inutang mo. Kalpasan na umutang kamanan. Agbayad ak tulatan da kwartak Don Solomon. Kanawan ti pagdanagan nyo, ta agpurporsyento mo, ti kwartayo kanyak. Sa bagay. Ngam pakasapulam manan ay ti kwarta, ligaya. Anya nga tayo ti rason ko. Kuna pangusarami ti utangam. Kwa ngamin, masakit ngamin ti asawak, Don Solomon. Kat inak ko may pa doktor. Iso ka sa pulak unay ti kwarta. Day talatan at alibay ko. Kastaya, manong araw ti utangam. Oray 20,000 laeng, Don Solomon. Anya, nagdakulan. Gaputa ang mga numakonfine ti asawak. Iso gulpik latan ati umutang. Sige, mabitla nga raw tayo nakalan ginutbuk ko apang isursuratak iti utang mo. Ta agpirmakan taw. Tapno, saan mo amay libak nga da utang mo? Na may saak manin ni Don Solomon. Nagpartak anang pautang kanyak. Idimbagak ni padoktor ko ti asawa. Adamot na nigatang ko iti aircon. Anya pa mo ba kay? Umis-isam ka ba't naupot ka duwam? Handa ka magaya man? Wala kay. Sa anak mo't lang nga nagbayag iti napanak. Nagkapom nga binaya. Kaya kura ka, kwarta mo tapot-put-putam. Nangalam dita.
Kwa? Agliba kaklatan. Nay, apay akit kita anak matlatan. Kuna nangalami ti dayta kwarta. Wano ada sugar daden. Kat iso tinangtad kay ti dayta kwarta. Unay daytan kaka. Nagdakas mo ti pampanunod mo kontra kanyak. Hoy, tapno ammom, saan kanto apulos nga isukat iti ure asino apulano. Tas ikalaeng ti pakariknak iti ayat. Nawatam. Ay, agyaman na kano kasta bakay. Agam, nangalam nga ron ita kwarta. Ada ka din nangabakam? Ha? Ay, wan. Adala kay, inabak ko dahiti akwarta. Anya, Wedding. nagtaya ka kat nangabak ka? Wan. Oh, swerte mi ang arad bakag. Sige, igatang taray tayo kibagas. Tawre no, manglangan ako ngagtalon itataway. Anya? Ni, saan na mabalin ha? Saan anay ranta para bagas daytoy akwarta? Anya nga rin ti pangigastom dita? Igatang ko iti aircon. Ha? Di nakatlas-las tugan latan ni Manang Kikay. Ano? Pa-airconam ti balay tayo? Kauna. Tapno saan taam maatiw kada Manang Kikay. Kaya nagpadpada kami lady nga agkurkuri mo si Tibisukol ya taltalon. So, sa anak mo't apaatiw kan kwa na. Never! Anong takila paggastusan ti ibagbagam ng aircon? Paglalo ko, ngimi naman ang ti singirday ti kuryente. Oray. Basta aircon ti pangigatanga kiti daytoy. Agapata no ipilit mo bagas ti pakigatangan na. Ah, uray daytan kaka. Oh, anya man ti umay mo ibagaki kay. Laidawas ka man iti balay. Kwa nga men, adalaw may kudamagan Don Solomon. Anya dayta? Ada na kay danon kanyak. Ngay may kanon niligaya dito'y balayoy di kalman. Iso ngay mayak, takayat ko adamagan, no anya ti inaramid na kan imbaga na kan ka. Ay, unay daytan kaka. Sobramat ti kinabiyangot mo. Anya't bibiyang mo kumangay no imay dito balay ni ligaya. Anya't pambara mamang damdamag no anya't ti rinantana. Nay, apay ngay adi mo kayat nga ibaga Don Solomon. Awan now, amangan mo't nagpaiso ti atap ka. Iso adi mo kayat nga ibaga. Anya't ti atap mo, kikay. Saan, di mo amuan, amangan painuguraan na. Sa balin tulaang ti pangibagaak iti atap ko kada kayaw kiniligaya. Ay, salot ka. Nasaysayat asak ti umuna pangibaga mo iti atap mo. Tapno masumpat akadagos. No, ada kinagpaiso na unawan. Interesado ka ang mga mo iti atap ka. Wine, interesado ako na'y. Angam dinak to nga takaungat. Depende. Diyak kaya ti maong tanabakbakitan. Agkari ka pa nga muna Tatepelam ti pungtot mo kanyak no kas pangarigan ti ibagak ti atap ka. Sige. Ikarik. Saan ka akaungad no anyaman na itang atap mo? Basta ibagam. Gapaw, tadi mo mo't kayat nga ibagat ti rinanta ni ligaya idi may ditaw. At apag nga, ada relasyon niya. Unay daytan kaka. Nagrugitan ti panunot mo. Oy, kikay. Tapno ibagakin ka. Saan ko na kayat ti agayat? Sipon linukunak ti anak mo anapan di Australia. No awan ti relasyon nyo kiniligaya. Apay nga ron nga di mo kayat ng ibagangay ti ginagara na. Salbag ka. Dagulit ka talaga. No di mo ibaga, di mo mo't mapunas ti madi nga atap ko kada kayo. Sige man langan. Ibagakon. No anya ti may imbaga ni ligaya. Anya timbaga na. Imay manan imutang iti kwarta. Anyat pamusaran na ngay iti inutang na kwarta. Usaran na ko na pagpadoktor kanila kay na. Ta masakit ka na.
masakit nilakay na. Isut imbaga nakin ka Don Solomon. Oy, isa dinardaras ko matinangtad iti kwarta. Le, apay ngagkatawa ka ngay kikay. Gaputan na alilaw na kamanain, Don Solomon. Ah, Sana po na masakit nintong. Kano na lang sakit ay nga gararado di taltalaw. anya, ay uray daytan ka ka. Sino nga tati umayasa nga ili? Lumo na tawan niligaya nga asawak. Anak mo nakitanay. Naimbag nga aldaw mo intong. Manang kikay, takayo ba't gayang? Sige, sumra kayo. Niligaya nga asawam ada. Awan manang, nagudong. Ay, dito'y talata nga rodon ridaw ngagsarita. Saan akon nga umunag? Anya min ayat ti bagayo ti asawak. Kinaagpay suna. Kat saan mo't kit di nga iso, ti talaga agagarak. No di kat si ka intong, tada kayat kung ibagakan ka. Ha? Anya ti bagayo? Amom kaday, anapan manen emotang niligaya ti kwarta kini Don Solomon. Anya? Naku na. Kaya ni Don Solomon a mismo at inangibaga kanyak. Kagap-gapok ngamin ni Jebalayda. Mano ka no ti inutang manon ti asawak? 20,000. Anya? Sana ka mamati manang kikay. Jay 20,000 ti asawak kay pakita na kanya kat inabak na kanoy ti huweteng. Linoko na ka nga rod ati asawam no kasta timbagan ah. Ha? Ta imbaga nga rodan ni Don Solomon. Pinagpirma pa ni Don Solomon ti asawam. Iti kasta di na pagtalikudan. Tisal pagaligaya na may sa anak manan no kasta. Sa dino nga min ayang agpaiso tinapananda. Napan ka no gumatang iti aircon. Ta di na kaya ta maapilwan kinagama nang. Anya. Unay daytan kaka. Dakas nga apal ti adakan ko anan no kasta. Daytan tay kung kunada bumatok ngore si babadaw. Gapot nalaos nga apal na. Mano ti utang kada kay ti asawak Don Solomon? Agore ka. Kuradak tinutbok ka o apang isursurata kiti utang na. Ataw kita. Namin 5 na daras kay mutang ka na kayo. Dahil 20 mil tinauling inautang na. Tako na pagpadoktor na ka na masakit ka kanaw. Saan mo? Nakasarsaran takamot nga may dito. Awan sakit ko Don Solomon. Daklaim pagarop. Ama nga lilaw gayam niya sawam, intong. Sige, kwentaam numano amin tutang na kanya. Tuy imo na kat 15 mil. Si Marono, 10 mil. Alpasan na 30 mil. Tapos, ada 35 mil. Sa tinaudi, 20 mil. Away, isungagdagop amin iti 110,000. O na yan. Madiday to yan, Don Solomon. Italanga mo kakastyo kadakkel ti utang ti asawa ka na kayo. Kasanon, no sana makabayad ka na kayo. In collateral na kanya, ti house and latyaw. No sana makabayad, iti nagtulagan mi nga aldaw pa nagbayad na. Mapilitan na amang take over iti palayaw. Anya? Ay saan? Diyak ipalubos? No, di mo'y palubos nga laag ti balay kan lotiyaw. Paibalot ko ti asawam no sana makabayad. Anya ti kay kayat mo? Iso ko yung ti balay kan lotiyaw. Wano pabalot ko ti asawam. Anya? Unay detal. Maasi kayo Don Solomon. Di da ko mapagtalawon iti balay mi. Anda tulagan ta kat nagpirma ka pa'y. Isungay rumpat yo amin na nagargaretyo ta pumanaw kayo ni tibalayaw. Tadi kamot nakabayad iti utang mo.
makita mita ti aramid mo ligaya. Di kan tumot kayat ti pasapawan. Ita alandan ti balay ta. Salbag ngamin da dyaman ng kikay. Isot pabasulag no apay akastoy ita ti taray ti biyagta. Isot aking basol iti panakay darumta. Apay kumangay nga pabasulan naksika. Ah, Manang kikay. Nangag ko, ti panang pabasol mo kanyak. No apay nga lain da tiluti kan balayaw. Wan, takanayong daklay di kasla papapalan. Iso ako nagitibagik. Sa anak apa atew kada kayo. Iso imado ti utang ko. Ayo na'y daytan ka ka? Daytat pagdaksan tina apal. Kandi na kayat ti paatew akasken ka. Daytat maganab. Ti di na kayat ti pasapawan. No agambisyon ka, ligaya, katay ka ba ulamlaeng agaw aten. Tapno di ka matnag, kat may daramudom akasiti kunam. Maawatam! Itan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Saan apaatiw? Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Manipon iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Baon a baon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Uncle, nalpasa kong ti trabaho. Inakman mo't agpasyar? Uy, balasang ko. Sana pa-record na ita. Agaliwaksay kayo mo ta. Tapno makarelax kayo. Ura siya kang gal. Nakasakdo kan nakabalsigak mo ta ni ti reserva pagsungurog. Mabalin ko nga tan ni mapanagara man yan gal. Mga sawa ka pa ikid din ta nagagit kamay. Ha? Ay, unay na itan angkal. Asino mat ti mga sawa mga nung isko? Ibag-bagak nga raw na mga sawan ni Jan tapno saan nga agbaak. 29 ko nga raw na nantay. Isa makapadanag man. Sa anak to pa'y ang madanagan kat 49 kon. Ngam awan pa'y asawak. Maamak namin ti lalaki nga may mangaram kun ka ta suberbiya na kamot nga mendilya. Dogyo dakit di Di damo tagkita itinapintas. Ay, gayam Risa. Ikatuman bit dagiti saggay sa nga uban ko. Inton malum kuman, ante. Taagi na naakmat. Nagsayaat kan. Gaputan alpas ka na naglaba. Aglakwat siya kamutan. Madiday ta. Bimalbalasangan ka asadot. Sadot ko na ayo pa ilang kat agtatrabaho ak lang aruden. Nay. Di nakman sungsung-batan. No di mo kaya ti matiplak. Jak kaya ti sadot dito'y balay ti kasinsin ko apag nanagdan tayo amen. Ala mun ti puler, tagabuta mun ti ulok ket naggatel. Husto mo ton ante, 15 minutes yan. Apay ayata nagsadot ka. Awan pa'y may sanga oras. Nabannog ngamin ti ima ka naglaba. Baon kayo baon kanya. Ibagayo pa ila sa dutak. Di ka man sumanaotap no makitam day tagabgabutam. Gabutak man la agabuton. Tapakigabgabot kon pati nangisit abuok. Anay ko! Kodil ko matun tagabgabutam dang nga. Pagpupudutam matun taulok, matungpis kan na eh. Nagadumot ngamin ti puraw abuok yo. Kat ipagabot yu pa'y laeng. Di yu pa'y labaybay andita. Puraw amin nun. Nugabutok amin. Makalbo kayo na Maminsan pa'y ngagsao ka di tatakiddisin kan. Gabutok amin nun pati nangisit. Unay daytan abaak.
mabit ka lang iti papanam Unanti, kagudwat aldaw laeng. Anya, nagbayag mo tan. Anya laangan nga, iti mapan mo aramidon di tarwar. Saan ka mo tamapan mang opisina? Umdasan ati duwang oras. Anya? Unay daytan kaka. Katugtugaw ko pa'y laeng katdwa nga orasen. Jay pan nagnakngay mat amapan kan agawid. No agreklamo ka, oray saan kan asumang sangpat. Unay daytan kaka. Nalabos kayong mat. Jak kayat ti reklamador iti dayto apagtaangan. No kayat mo, kumayab kan! Patpatsyon na dyan, baak. Ag-relax kayo kitni. Ta makitak matirigat kan mambanugyaw ng agtrab-trabaho. Agyamanak uncle, taman nakaawat kayo. Rumbang lang akasta, ta agpapala tayo mo ta naisarsarong laeng. Iti na ito abalay ti kasinsin mi kunidilya. Kasinsin mi matlang nang iti dadakilyaw ko ni dyan. So nga awan sabsabali ka na tayo. So nga agkikinaawatan tayo kuma ha. Kinanusan tayo ti tunggal maysa. Nangag ko ti bagbagam, kasinsin isko. Nay, Ngam daytoy a babae ket nagsadot. Awan man anusan na. Allah, saan apod no dayta anti? Agulim ka, no di mo kaya tatibabek tangiwat mo. Naguyong daytoy abaak. Delia, bayam ka day nga agaliwak sa damay. Ta mabambanog na agtrabaho. Dayta ti madiken ka kasinsin. Ipangeg mo pay apanoy nuyam ida. Awan ano kasta? Agtubot ti Sara ken ipos da. Sara lang arudan ada pa ipos na. Unay daytan kaka. Sika at isaraan kun ipusan. Anya ti daydaya mudom mo si Carissa. Tikunak anti, napintas kayo. Ngumapay adida kayo inasawa. Anya? Nagdaras ang tubo ng roon na kasya pa nagtutudo. Ay na, dyan, nagbayag kumutan na mangiring pa si ti trabahom. Itay ka pa yamang sigsigpat ka nagiti root, kas ka nagkalkali ti root. Parta ka mo't kasla saan ka alalaki. Makmaktangan kan mabambandog mo ti tao. Nagalas mo ti magbagayan tay. Ang mga no tumayag to pagtabtabas ko kat agdiso ka na kayo. Amom si ka dyan. Awan dumam kinirisa a reklamador. Saan mo tante? Ibagbagak lang mo ti marikrik na. Dakas ti kasta. Panagtanabutob day ta. Anya ti bagayon tay kat nay. Nataktakan ti trabaho. Ayan ni Risa. Di pa yung simangpait. No sumangpait. Sakto mo ti rumwar. Nagsaya at ti biyag yun no kasta. Day talama pa nagpaspasyar tamuyong aramiden. Nanti mo. Makita yung matirigat mi nga trabaho. Siyempre, ag-relax kami yung Apay di kay makarelax no agtugaw kayo laang dito'y balay. Sa bali lang mo't anay tayo makapasyar kami. Iti kayat miya papanan. Mom dyan, naglaing kayo arumason kan agpambar. Ante, mabaling nga ilupas ko pa ito'y trabaho sa ito kasarita. Isardeng munday ta. Tagabutam ti kilikilik. Awan matan ni Risa, ta isukumati manggabot. Naggatal una yan ti kilikilik. Di ikut-kudan yun, ante. Ulay na itan kaka. Kasinsay, di mo unay istriktuan mo noong tanang itidwata naggagat na. Nagsadot da. Kat no sikati sa daot. Ano, titrabaho na dito eh. Ti manilang kan kangamin kat baon ka baon. Susuruan mo't atyang trabaho. Anya. Naglabos kamutan kasinsin. Madi ti panagsasaom. Laita ti madikin kanilya. Kaya't mo ti mang pasakit ngam di mo kayat ti masaktan. Suruan maklunan ti pagbidbid dutam. Maday ti nakuspag. Ti soberbyada.
Agpapadatay lang iti kasasaan, iti na iti apalay. So, saan tayo nga iturayan, iti maysa ken maysa. Asino aya ti kasta kasinsin? Naglawag asika. Naa, day tatimadikan ka manong isko. Pagbalbalin na mo na dakas. Ay, saan na malmalpas ti saritaan no kastilaang. Ala, nasingpit ka nga rodan, tapno malpas, hostan. Unay daytan ka ka. Kung kalmakitam nagitidwa ket agagatel ka amang imbaon ka nakwada. Agsusildo damat. Saan mo't adat at imang susweldo ka nakwada? Ni mo't kasinsin Marta? Ta isaw ti pagtataunan ti amin na pagbibiyag tayo ti na pagtangan. Di nakman sermunan akasta, taadda nakem ko, manong isko, adda nakem ko. Ay boy, at nagayam nakam mo, nalipatak. Munay daytan kaka. Di pa'y inawan ni Auntie Delia ti pangalan kada paginuman na. Ur-urnungan na latan dito'y lababo. Da kami latan ti patutunon na amang inaw. Hoy, Risa. Agay ay ayam kan samet. Di ka malamalmalpasan nga ginaw. Unay magpunta agay ayam nga ibagbagayo, Auntie. Kit-kitaan nga agtatrabaho ak. Barsakon sa kunkwana ti may sa abaso, jaske. Nagbayad ka mo nga men, di ka malmalpas. Mas daawak at saan amay ibus ti mainawan dito'y lababo. Agreklamo ka manan, reklamador. Unay daytan, Auntie. Daras yung kidi. Tagabutam to'y kilikili ka nagatal. Nukas to'y nagagatal ti kilikili ka, kasla kayat ko ti kumabel. Anya? Apay, di yung magabot, Auntie. Puray dayta lang mutun ati trabaho yo. Anya? Tila may pagpagabot yung mat. Amangan no pati di tababa kat ipag-abot yung paikanyak. Apay, kayat mo. Anya? Unay daytan kaka. Pag inana kayo pa Risa, Jan. Bayan na kami lang, Uncle. Kaya't mi amal pa sa dagos ti trabaho mi, tapno mamaminsan ti panagina na. Uwan hangap na banok ka na ng daldalos iti CR itay. Ita, maktangan ka man nagkalkalay at amang pumpunas ka ng iti tukador. At damot ni Manong dyan nakaduwak. Murangkal, agtintinulong kami laktan ka ni Risa. Agsinsinakit kami ngamin, tas kami la pudnong agkamsa. Sana kasinsin ti pangibilbilangan mi titong kalmaysa. Kasla kayo nagkabsat talagang nagkabsat mo ti dadakilyaw. May sa alara. Murangkal. Kasanungay mat, amalpas ti trabaho dagitoy atat tao. Agiin istorya kayo mat, manong isko. Idaulwam mat ti tongtong. Na, pakasiksikuram, aya ka na kami dilya. Saan da kamot akot kutiburan? Iso nga istorya akida. Tapno saan da unay amarik na tiketangken banaw. Si kamot tan, nayunam ti pan nakabanog wano pan naka-stress da. Amom nga min no istorya am kay kayat da, agtugaw dan, saan dan nga agtrabaho. Maditi kasta. Sayang ti kanito. Darasin nyo kiditan ipailot ko ti bukot ko, nagsakit. Naktangan da. Banlugamanan nagiti ramay da. Ay unay da itang kaka. Si kakit di ko maati mangilot ka nakwada sa nabang banlog da. Ngamno kayat mo ti mailot. Siyakaon. Ilutan ka, tatok. Ulak man na ita, durem, just kay. Ha? Unay daytan kaka? Risa, tumakder ka mampay, talam jay tisyo, nga day jay lamisan iti salas. Ha? Na, saan kan ngagmutalang? Ingkan. Mangmangan ni tao, ibaon mo. Baon ka abaon. Na masapul mo, sikat ito magdarama pan mangala. Kontrabida ka, manong isko? Si kaya ti babaunak, dinto pa'y agreklamo tabi na ko. Mabain lang agreklamo No si kangay mo, ti baunan na iti urayan niya kanito akayat na. Ha?
Adasen dalaeng Oh, apay anak kami suot ka, anang idiso iti tisyo, masilwan ta subsubmon. Damagang pailaan. Mangan tayo man pa. Ay, napunong tay-tay-taya akit ipagdigos ko. Ay, dyan, ingka man pa isira ti gripo. Darasam akin niya, luplupyasan. Ay na, sak ti masikuran, ti kasti ang makikita. Sak paikit din ti maawanan iti ganas sa mangan. Ay namanong isko, kontrabida ka talaga. Na, Kasla kayat mo pa'y idaad durugan, salbag kamat. sak pa yan, ti kontrabida. Ay unay datan. Anya ti kunayaw, Jan, Risa. Napagnumuan mi kun ni Manong dyan ti pumanawon. Pudno ray tangkal. Nauma kami ni tinagalas nga aramid niya ti baak. Ay, saan Saan kayo pumampanaw? Kasanulangan nagiti matrabaho dito. Jakmut kabailan, tani. Lakaya kaw. Sadutmut nga raw ni baak. Napagnumuan min kun Manong dyan ti pumanawon. No kayat yu uncle, sumurot kayon kada kami. Uwinin may antayon ni Delia mabati nito. Nga masapaw la may pakaamok na ito ikan ni Kasinsin Marta. Pre, sino ka tati mawawag? Mabit lang atas ang bata. Hello? Siyak daytoy, kasinsin, ni Marta. Ay, nasaya at ay mawag ka kasinsain. At naparikot. Bayam day taparikot. Rumbaga maragsakan kayo amin. Tadakon diti Pilipinas. Sinurpresa kayo. Iswadya kimbagbaga asumangput ako ni Tagal daw. Lukas ta, adda kayo nita Manila. Adaki di na iti plaza. Katagturunga kundita. Ay, nasaya at mat nga ron kasinsain. Ta agpakala kamin at talo ka na dyan kan Risa. Pumanaw kamin nga piti aramid ni Delia. Anya? Apaya kasta? Nala, pagsasaritaan tayong tunay tabanag, apaman na makasangputak di tabalay. Sapay adutin sangput ko as sorpresa para kada kayo amin. Orayan mi nga raw nagti isang put mo kasi sa orayan da ka nga raw. Ulay retan. Kastagayam, tinararamid mo, Delia. Isungay tamot lang. Pumanaw kan, iti daytoy apagtangan. Ay nakasyanda kumamot akasinsen. May sa tayo adara. Iswa saan tayo kumamot ang agpipin na sakit. Pangaasim, takasyan nakadimot akasinsen. Si kamot dun, ti amo ditoy. Baod ka baon, kadagiti kakaduam. Ita, agtalaw kan, tapno awanan, ti babaunem, kanawanan ti mangibabaon kadakwada. Ay nakasyan nakadi akasinsen. Uray siya kung ti pagbali na makatulong, basta di nagpapapanawon atanay. Kasanuak laangan ngay, uray kumanod da asawak. Ay na, kakanakan dyan, kun Risa. Pakawanan da kadimot ton manong iskaw, pakawanan nak. Tulungan da mo ton makisarita kini kasinsin Marta. Ay nakasinsin Marta, pagbalinan na lang, nakatulong, namti papanawon na. Napakawan kan, auntie. Ora siya kantay, napakawan kan. Pakawanan da kami mo, no masuron kami unay kan ka, gapoy ti aramid mo, baon na baon. Ay nagyaman na kaanakan, maagkan sa. Ay, kasinsin Marta, ulitek. Pagbalinan naklaan, nakatulong iti na ito apagtaangan, ng ti papanawon na. Awanan ti mo kapag kamangan. Sanak mat, adakas akabagyan, akasken ka. Iswasik, ikan ka, iti gundaway mo ngagpalpaliw. Si kangarudan, ti katulong ditoy. Kadno agkibaltang ka, pagkayabon ka, adi na oras.
Anya ti makunayo kasinsinis ko kakanakan risa dyan. No, siya. Okay lang, ante. Oh, ante Delia. Baunan ka man mga raw na manggabot iti kilikilik. Uray siya, agdi gusak tes iswan na. Ay wun, aramidok amin dagita. Joke lang, ante. Nakayuman. Mabayin kami mo ta. Wan auntie, joke lang. Saan da kanto ang mabalin at tagabuan, tadara da ka pailaang. Adalat ta pa nagraamikan ka, auntie. Makita, Delia? Oray nagkuspag ka kadakwada. Raaman kan ipatagda ka pailaang. Abusada ka ngamin kat. Onay daytan, kaka. Sakman matagsaw. Delia, kudkudem man tidapan kau. Ha? Joke lang. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan na napauluan, baon a baon. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan a napauluan. Agnganga ka ita. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Don Boyet, bigbigat ngem nakauldag kamanditan. Paborito dak samet nga anak nanang, tasang kapansindak. Kasanon, no, di dak makitan. Nasaysaya at pa'y tikastan ngem daytar aramidem. Nakauli magak ditoy. Adaman basol kaon, ay unay daytan. Apay no kuti-kuti ka mat. Narang may. Ngala, agpatukar kayo nga ron diti discount, agkuti-kuti ak, no isuti kurso na daya. Langgong ka tao, piluso pa. Awang pa'y pakabang aran kun kang anak. Nanang, sa anak pala nakaturog, nabangungot akon ka na kayo. Anya! Siyak ti mabangungot kun ka, loko! Unay daytan ka. Napanan manan niya apo baknang. Asinaw, Tay anak mo adon ada dita anak ka uldag. Awan may, baon nagkumamang simpa ka nagti kay kayo ngagkaiwara di tarubayan. Nuawan dita, nagbalog manun Nagalas na dyan na tao. Awan asaham, uno pang namnamaam iti dayja tao. Nagdakla na karnay. Apeng awan pa kay ranudan kinakwana. Ay, mas daawak. Agngangan to dayjay iti udi na. Talaga Awan na tamat ti panagnaknakem na. Asino nga taaya ti imalaan na. Sana siyak. Ada sana siya. Disiplinaam ngamin Kaya't masawan, malmalwag, aging gatyang nakam. Ilailayat ko pala ti pagmalok akat inunaan na kaon. Sabay apanawain ti mang disiplina ti laglag at taaw. Just kikit day. Nakaluto kayong sila. Kalkalpas ko naglaba. Jak amua no dan naluto. Uran gusto ko mamot aramidam po yan. Tiaglutaw. Ni tatang mat. Kat no kasangsangput ko. Nagapo ka iti opisina mo no iti negosyam. Ni tatang. Amo yung awan trabaho. Madlagayam. Magkararuar ka ako namlan ada negosyo man nakadakdakal. Ay na, mapan makibarbarkada kas ka nagbarbartek dayta. Isulat am muna. Imbag pa'y kanina na nga. Mamug to. Ay na, Boyet, anak, laklakayan kan. Binatemutan tabagbagem. Agnakem kamutan Agbirok kay ti panggedam. Tarumigat ti biag. Narigat ti agnganga. Iti udi na. Nagkunamot ngaak. Ikaam ko ating iwat ka. Amam barok. Kaya rigam ni Juan Tamad.
nga agidda iti ulnas nga batog na iti kayo nga adda prutas na kat urayan na latan nga agtinag tibo nga dayta kayo nga men masadot nga umuli amapan agpuros iti dayta. Nyamot ka, di pa kinaigan na kanyak na ito. Dakil ati pa kay naigan na iti kinasadot mo. Una na ito, nara. Amom, ni Juan Tamad, gaputat tamad, inuray na, ti panagtinag ti bunga, ngamawan na uray na. Kasta kamot, no di ka agkirin ngagtrabaho, awan ti mauray mo akwartaw no kanam. Nagadulita pakipanganak. Ay kat, pakananda ka pa'y mo't iti damo, ngamiti sumarunaw, dumlaw danton kat aglemeng da, nilemengan da kan. Ganituloy ko Anya nga'y tinauray ni Juan Tamad, nabanistak. Rugit ti bilit. Hostaw, munay daytan kaka. Isu ati mauray muntumat kat rugit tulaengan ti mabalin mo nga'y paunag. No di ka latag nakam, jaski ka. Lakay, baunang mamut ni Buyat nagdigos. Unay daytan kaka. Apay, kasadot na pa yan, ultimo agdigaws. Nasa umon. Apay, ubing abasay. Unay daytan na tao. Lalabas. Isu nga rod ako nakadisiplinaam. Loko na makabilag, siyak at kabilan na. Laggong at talaga dayta a tao. Nada dito'y balay, dayta lagil ilad ti muna. Inton rimwar, dayta la makibarbarkada kan umin-inom ti muna. Ibagam ka ni sila, tadinan ilakam naglutaw. No sumangpat, lamot, ti sapulan na. Jabluki day. No makaluton ni sila, mangantay amin na, ibusin tayaw ti makan. Iti kasta, suruin naman ti aglutaw. Dugyat at taaw. Manong, aginaw ka mamutan nabanuga ka nagdaldalos. Inton malumoy, natamay nawan. Mangantay tupay mo. Manayunan tumanen kat umado ti mainawan. Nagrugi takit kitaan di talababo no nagado ti mainawan. O, di bukit kitaan. Anya? Unay daytan kaka. Innawam kit din manong. Masadutak. Anya lang arod nga ti kagagat mo. Mangan kan maturog. Nasa umon. Di already ka mangan nga rod no kastamot laang. Anya? Imbag pa di baboy. Tauray saan nga agluto kan aginaw. Mangan kan maturog laang nga mailakon to. Si Kangay. Uray ipadawat da ka awan ti mangayat kan kamanong. Anya? Nagdang kamot ng sila? Panawan nakman ito, tapno makinanak. Anya? Si Kangawan araramidan na tagina na. Da kami anabambanog di pa'y makain na. Unay daytan kaka. Kasanulangan ni Manong no awan tayon ton. Ay kat nga Anya pa ingay. Sadot to mga men, di pa'y manggod. Kasadot na nga raw. Uray kumano tumulong aglabakan aginaw, kas kadagdalos. Ay na sila. Kasadot nanto pa adigusan ti bagina. Naitantukid din aglaba, kas kadagin na ti bagbagam. Mangibabain mo ni Manong, apay akasta? Unak nga roday, agnakam tao, inton agngangan. Unay daytan kaka. Pinawan makan. Awan ti may luto, tawan ti may gatang iti luto. Da kayo nga, nangan kayon. Awan nga rod ti makanan. Rumarak mo lang raw, tayo nakibirok, tingiwas ko. Agawid kang to adagaws, no makapangan ka, tap no makainana ka, kat mapan ka agtrabaho inton bigat. Agsapsapol ti barangay, ti agdalos, iti igid ti kalsada. Ay, urawan. Da kayon, timampa nagdalos, no kaya tiyo. Anya? Asinaw ti masapol mo, Buyet. Gayam ko gari, Lola. Apay jay apok adigare.
Mangan kami kumalola. Saan mo nga wisan ang mga itiruar, tananganan dito balay? Mangan gaya man. Sakat saan ba? Ay ingkalat ang mga na, sa kanto subli dito. Lola, makipanganak man. Ha? Maditikas sa barok. Umay dumayaw, tapno makipanganlaang. Kano nagginaamin ang tigagatangan. Awanan tinalaka, wano libre. Bagas langan ka 50 singaw. Nagninamatan ti karni ti baboy kada manok kinaamin aan. Ultimo tuyo kinasin, kada sibuyas. Stop it, Lola. Stop. Don't talk. Makaranggang. Ring account. Ay, buyat. Nung iwat mo lang, ti iberberok mo. Rikli ka mo ti apo kanigare. Ang mga numakaran pa ikan ka. Apay, di na kabagbagaan na giti naganakin ka. Ano siya, jaklaki di kayat, mapan makipangpangan japok di na. Kababain launay, kinapos ko ti rupa na ta. Lola, busan kayo. Saan kayo namang pabain? Ibagay latan ngawanan di makanan. Ano ti makan be? Ngam, jak kayat tagi padawat iti tao asado lang arudan artik pay. Naritan nga ka. Jak to man lang umay dituin balay ti imot. Ay, langgong ka! Berne, umayak man. Apo! Amin ba't na napapanakabalay tigayam ko kat awan tao. Meron na lalaki din na nagigindan ng awan. Sapay mabisira ko. Magawin ako malangan. Tagbiro ka kiti palutok ka ni kabagis ko sila. Di kan sa makaaw-awat buyet. Awan ti mailuto ho tawan aminen. Awan pa yun ti kwarta nga igatang. Kurang mo ngamin ti masapsapulan ta amayaw. Kasta amot kin ni Sheila. Iso at tumulong ka mamat ngagtrabaho Dahil tala ti bagbakayo. Agbisinon ti tao. Iso nga umalastra ka mutan ngagtrabaho. Saan ka mang namnamay ti pada matao. Agila ko akmalangan iti gamit iti balay. Tapno dapangkaan kan pangbarkada. Iti kasta, didak diklikan iti barkada. Dumngeg kamot iti pamagbagak buyet barok. Awan ano kastamlatan. Agngangakan to ko na manan. Makadlaw ako na. Amin kayo matan kat imot. Imutan dak. Sa burakak malangan namin na maburak dito. Ikanyo ay tiya pagnakman na. Mabuteng kami mo't kinilakay. Tamang ano da kami ti kabilan na kapidwa. Di kayat ko sa wil kapidwa. Umay kay amin na nagyan di ti balay. Pakitag man tila inay ng anak yo. Mayan yung agbisin. Tapno isaot lang ton tiyag trabaho. Ngam no panoy-nuyan yulatan. Awan na saya sa pagtungpalan na. Hanggang kababain samot kang kakapidwa. Awan kanduak ni Doy. Da kayo nati kaduak no kaya tiyo. Tapno mo makasorsoro ti anak yo. Alakat, nasaya at mati panggap kan mutibom kapidwa. Iso padasan mi man nga da panawan ni Buyet. Bareng agnakam. Malungal dawan nga wanda nanang tatang kan sila kamsat ko. Talaga pinanawan na kon. Basta wakmat kan kaboyet. Nagdaklang ka karuningam awan pa yung matrabaho. Inkagpala dita, wano agaik, wano agbalseg, tapno tangdanan na ka. Kapsudak nga raw. Tsak pa ikat manganan. Kan imutan dakmatan na iti gagayam ka. Narigat mat ngamin no, sa kalatan iti daw-dawat wano makikakaan.
baknang topay ket agtrabaho. Dan tadi di dapain matorog ko na ginana. Sikan to lagi din. Amana, matay kay tirigat. Uray talaga makipanganak gayam. Marigatan ako niti sakit ti tiyan ulaw. Amana, mangkit ka no kahit mo. Apay nga amin mo tinagagayam ko katimutan na ka. Damagam di tabagi mo. Tanay, may storbo akon. Ano ba ti trabaho? Pakanan na kong gayam. No, pumigsaag at tulungan ka kanang iti trabaho. Kanang manggidak taon. Ikarik na ito. Sige, nakon. Pinanawan laklatan. Awanan, di mamati ka niya. Mangurit ako no kastulatan. Idak dito yan. Tama ulaw ako. Adda tayo dito ospital, Barok. Anya ngay, anak ko. Sabihin tayang ko. Ospital. Inda nunda kada kami. Ana idasay ka iti kalsada. Iso napanda kay narayat adagos. Sapay awan makukwarta. Amum day ta. Amok a pinapasandak. Nanang. Amok a kahit da kapag nakman. Maawatan kayo. Narit nagtirigat. Talaga nagrigat. Talaga narigat te rigat. Isungag nakem kanwan. Awan tinalaka narigat. Oray daytan kaka. Rigat nga raw. Alangan mo, analaka ti agrigat. Untatang, anak. Tumulong ako na manggad. Tapnusan tayo may busan. Orayem pay lang amin alasatem tirigat. O anya ngay ita. Nga. Santon nana. Ikarik niyang trabaho taon. Apa man nagpumigsa. Adakan ka day ta anak ko. Dwala ang mataba nagkidi ati pagpilyam. Trabaho, wano nga. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritan anapauluan. Agnganga kaita. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapauluan. Ti managsingir. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Anya ti kunam si mo. Adamanen in-deliver da abalikbayan box ni Melba. Uy, nana. Dua ang nagdatak ka na karton. Di nakitak ngayong babada. Ay, sigurado nga damanen kape. Kada dilata anagyan iti karton. Indak tumama ti balay da. Kano di na pa'y linuktan, ibagak taw alukatan main. Anya? Da kayo ti mangmandar ka ni Melba? Manglukat ka nagiti balikbayan box na? No bilang ta di na pa'y linukatan? Kawan ta kitaan mi nga raw no anya dagiti nagyan manen iti karton. Saan niyo matakap-kapin ano ni Melba? Apay, saan kaya ang mabain? Handa kayo ti mangmandar ken kuha na amang lukat karagiti si mangput a balikbayan box na? Ay salbag kamot, anya kumangit ikabain ko. Oy si mo, tapno ang mom. Ang mga no di mo pa'y nadamag. Asyak, tinangal alukoy ide. Kiniberto ahawayano nga armen na ni Milba. Ay, muna daytan. Gapulay ti daytan. Daytan mo tan, ti pagturudan nyo adawat-adawat ka ni Melba. Karag ti ipaw-paw-it nila kayo na. Dakil ti utang anaimbag anakem ni Milba kanyak. Kat ita, tadan mabalin na. Saan adakas ngagsingirak mutan abarok? Ay, unay daytan kaka. Talaga ama nagsingir kayo mo, iti utang na yung baganakan. Asyong! Isardeng mo pa'y latar aramidam to may kamanditaw.
Sika, yaday bagana. Sika ti masidag. Salbag kamot. Anyalat kinaimportanti mo na tao. Tasyak pa'y lati pasit gam. Makita mo, madamak ngaglaglagay ti bigaaw. Sanak taktakay. Anyaya ti ibagam. Adda ka numanan si Mangkot a balikbayan box ni Milba. Naggapo ijay Hawaii. Kay, anya kumanwarda, aber. Nagawan mo ta panunot mo. Sigudon ta ati mapan iti balayda. Tainta kita, no nagyan ti si Mangkot a karton. Bareng no adamanen kape, kada dilata. Anya, kaya't maasawan. In kadumawat, no adamanen impackage ti asawa na kape kada dilata. Natural dayta. Kung saan lada kita ti dawatak. No, ada makurso na daak to pa iti karton dawatak. Ay, bakitan ka nga awan pa nagbabain na. Amang kapay adawat. Tunggal ada sumangpot a package ni Milba nga gapu ijay Hawaii. Ano kuma? Oy asyong, saan kuma ang nakaasawa ni Milba iti Hawaiano no saan aga po kanyak? Saan kumamot ang nagbalin abak nang no saan asyak tinagbalin arantay ti panagasawa da kiniberto a Hawaiano? Unay daytan kaka. Talaga abilibak mat ti kinapuskol ti panagrop-ro pambakat. Ha? Anya ti kunamsi mo? Naibagakan ka ni Nana Juaning nga umay to dito'y balay? Wain. Anya kumanga ito may namanan ibaga. Ay, amom lata na. Kasi ti sigod. Ano ada mapaspasangpet mga balikbayan box ay umay. Anya? Asino ngay tinakamuan na? Nga damanan si Mangput a balikbayan box? Siya ka. Talay kag list ti dila ka nang ibagakin ko na. Unay daytan kaka. Bilibak mat iti kinachismosom si mo. ay, unay daytan kaka. Urayak la naipdukan saan mo't anangan. Gaputi panangibaga matismoso ak. Siyam. Kunak man no nakarubot kan. Imbagak mat asukatam ti pagan anay mo. Tainta ije balay damil ba? Jak kaya ti umay. Iso jak nagkirin nagsukat. Anya? Di nakman iramaraman ngagbalin na ambeng. Si kalatan ti mapan, nawan pa nagbabain mo. Salot ka mat. Nagalaski din ti pa nagsasaum kanya nga asawam. Tay kunakaon, di nakiramaraman na mapan agdadawat. Mabainak. Ay, awan day tabain-bain. Ingkaki di sukatan tabadong tamapantan. Bareng ada lupot akarga ti karton ni Berto. Ket adamot pantalon nga pag-isuken ka. Anya, day tatiga po na, kaya't nakasumurot ka. Kawin tabareng ada pa'y napintas apulo, abagay kun ka. Ay, makagasa nga kitarwatak. Saan narumbang agdawatak? Bakit? Iso nga ulitan. Jak kayat ti umay iti balay da Melba. Inkalatan. Total, si kamat ti awan bain na. Unay daytan kaka. Mabit lang. Umayan. Naimbag nga aldaw mo. Milbabalasan ka. Ha? Oh. Apay ngay napatunga nga ka nakakita kanyak balasan ka. Talagang agpaiso ti kunan ni Simo. Nay, anya ti tantanamitin mo ngay. Wano? Di mo kayat. Ngaumayak dito'y balayo, Melba. Ha? Ay, saan na? Ay, no saan? Pastriganak nga roden ta. Di taon nagtipagsaritaan ta. Ay, sige, nana. Sumrek kayo. Agyaman, nak.
Husto gayam timpadamag kanya ni Simaw. Nga damanin balikbayan box, anapasangpe mo balasan ka. Ay, wana na. Isu dagita ada iti suli. Lino katam ka din dagita. Saan pa'y nana? Ayabak to pa'y dagiti kakabagyak. Tada kaminto amin timang lukat. Ay, saan mo nga orayon ida? Duata namang lukat. Anya? Saan kayo mo't akabagyan, nana? Ay, uray sanak akabagyan ata, dakil mo ti utang mo anay bag-anakem kanyak. Nakaasawa ka ayat hawayana, unusan nagapu kanyak. Ay, unay daytan, nana. Kanayon mo nga ibagbaga dayta, tunggal adda kayat mo kanyak. Ay na, di mo ka dirigrigaten, tagpay sumat. Awan ko matikas to ya kinasaliwan-wan ti panagbiang mau, nusan nagapu kanyak. Iso adi ka agim imot. Lukatantan, to naawat mo a package. Agore ka nana, saan ada kayo ti rumbang nga umuna ang makakita, itinagyan ti karton. Ay nagloko kan, ay ke umay kan tadwata nga rudlatan amang lukat. Kunakmet nga iyuray ko, dagiti napang ko inayaban kakabagyak, nana. Ay, sana ko na makauray. Lukatan taki din. Tapno makita tan, no niya tilinaon dagito'y akarton. Ay, kwa, nana. Naikatan ti packaging tape na. Ha? Talaga nga intugutan nyo pa iti cutter, tapno maluktan nyo ti package. Wow! Kapi ka da dilata, ada agus sinakita kiti kartaon. Ay, kuka kunda ito dakalaga punti kapi milba Anya? Ay, agura kayo, anana. Masapul nga kita antayo pa'y amin tinagyan na. Katno, anyan tumantitid ko kada kayo, isuntun ti anusan nyo. Ay, sana mabalin anyat sirbi nga ron nga syakti mo na anang kita, tinagyan na da ito package, nusan mo ta syakti mo na ngagpili, iti kayat kaw. Ayaw na'y daytan, kaka. Nakaro kayo unay, nanahwaning. Tataas yun. Kunak no naayaban na kayo ni nanahwaning nga na ni Balay Damel ba? Ay, saan ba raw? Mabay, naglamapan agam ambeng. Apay nga ron di asawa yun, kat di mo't mabay. Dayta, ti pagkunaam, nga agduba kami ti ugalay, nga ureno agasawa kami. Sa bagay, makitak mo, nalamos ti kinaman nagbabay niya, tata. Ngamli na nahuaning, napuskol ti ropa na, kasla lalat ti duduugan na nanuang. Anya, unay dayta lalat ti duduugan na nanuangay. Sinumbra amot una yun tinanguyaw iti asawak, simaw. Saan ka ning agpaisaw, tata? Saan na nga mo ti mabain? Tanu adag padaya? Ay, agsusukot ti awid na pinggan, si pupunot masida. Ure ko man mo kasta, ipulang na di pinggan. Naita nga raw tinakababain nga aramid jay asawak baraw. Saan ko amay suraw? Mangibabain. Umanay kin ni asyong da ito apantalon balasan ka. Ay kan apag isulaki di kin ko na da ito sabung-sabungan apulaw. Ay, agore kayo nana. Saan yung ngalaan da gita akawas? Nakanagan da gita iti pangtudan ti asawak iti kabagyan na. Anya? Ay, wan nga agpaisaw. Ada nakapigkot anagan iti da ito apantalon kun uray da ito pulaw. Basahin nyo man nana, no? Sino tinakanagan ka da gita? To'y pulo kat para kinay ulitag na kano abalinten. Kunto'y pantalon mo para kano kinay kumpadre na asimyawn. Makita yun, nana? Kunak tumot, nga da na kay sangratan dagita akawas. Iso amod to nana ta balkutak. Inakipan ka dagiti, akinagan ka dagita. Ay, di mon alaan akanyak dagito sinalikap ka pa ako. Ko kwantulaangan ni asyong dagito'y akawas. Anya? Ay, unang sana para kin ni tata asyong dagita akawas, nana.
Napatpatag ka di pa'y lakada kayo da Valentin kun simyaon. Idin to ta, siyak, tinagbalin rantay, iti pa nagasawa yu kinibirtaw. Unay daytan kaka. Dayta, nasukat akong tinagan dagiti akawas. Nakanagandan kindi asyong. Mapamatik lakit day, aparakan ko na dagito'y akawas. Ay, wanay. Handa ka ba't gaya ba? Hindi si balay. Nitay pa yasimbang putak Nagapamaya. Napan ko man in-deliver niya linagak abigaaw itinagpaaramay. Oh, manumo nga itinaglakwam. Ay, ini kanak iti limagasat jay nagparamid bakay. Apaw! Mayat manuli magasot ti bayan jay linagam abigao. Pensyonada nga minabakay jay nagpaaramid. Isuali magasat tintin na. Ay nagasat ka no kasta. Kan talaga nga agsuswirti manan ti isasangpo mula kay. Kapay. Gaputan din sangput ko akawus mo, pantalon kun pulo. Anya? Ay, jakayat na kita. Mabay na ka mangusar ta, dinaw-dawat mo mutlang na kita akawas. Saan ko dinawat na gitoy? Anya nga raw, ginatang mau. Saan? Anya nga raw, Package ni Berto aparaken ka na gitoy akawas. anya? Ay, saan na ka mamatay? Dinawat ko kunam Ada pa apat siya. Saan ko dinawat? No di kat voluntaryo nga intedye nagpaw. Uri kita amnay, nakanagan kun ka na Ha? Wala agpaisaw. Ada na pigkat anagan ko itinatapulaw. O nya. Basta mat duti pantalaw. Di mamatikan. Asikat tinakay sang ratan na gito'y akawas. Ha? Uwan bakay? Mamati ako kan ka. Kunak to pa ikot ang mapamatik. Ay nalaingak at talaga. Di asawak ti umuawag. Hello, kumusta lakay? Ay ka nasaya at ano kasta? Wan, naawat kong ti package mo. Ngam iso na laeng Tasaan asyak tinang lukat, ija may sa akarton. Ninanahwaning. Tay may adagos, apaman anadamag na nga dasimang put a package. Ay, nakurso na daan ninanahwaning, dagija akawos. Para kada Valentin kan kumpadrim asim yun lakay. Ison at tinangala. Ta bagay kanu nila kay na dagiji akawas. Ni tata asyong bagay kanu kunkwana. Ay, di nakaungot alakay. Imparit kumat. Ngam insidir manan ni nanahwaning dagiti na itultulong na. No apay, asika kanu abak nang tinakiasawaak. Gapo kunkwana. Dayjay ti utang ko anay bag-anak masangkay bagana. Talaga bagay ko na ti pantalon. Kanay ti pulong sabong-sabungan bakay. Iso na lang sa anak mo't hawayano nga agkawas iti sabong-sabungan. Maan ano kumangay nga agkawus ka iti sabong-sabungan apulaw? Kan oray san ka hawayano? Bagay mo day tapulaw lakay. Di mo apo ka pa'y. Agpasaw. Wan, talaga abagay mo day tapulaw lakay. Dahil ito nga rodan at ipagbadok inton inak makidaya inton pigat. Sa dino ti pakidayaam? Lagi pen kanaw na Valentine na iti minatay na. Kat pumartida tinuang kan 5 ababaw ya pagpadayada. Anya, isuda tagpadaya. Wain, umay kantumat makidaya abakay. Ay, saan? Ta, anda na patig-unay apapanak. Ang
Ure jay tula kalyenti kan igado akarnit no ang ati awid mo dito'y balay. Anya, ay, kayat mabahin naklang agyawid iti masida. Aglalo ket kaslaak to hawayanaw iti dati suot kun to apulaw. Sige, tay, nakman kita na kita'y lalagaan nga bigaaw. Ilakaw. Naglukaw. No day tanto apulo asabong-sabungan ti pagbado na amakidaya ket para kumakin ni Valentin day ta akawas. Ang sa bagay, di na mo nakita. Maya alat ta, no isunto man bilang ti pagbado na. Makamuditan. Takilan to'y kakaiso na baboy ko. Panag ko na. Nasurukan na sa gasutak kilo na ito. Mabalin ko nga ilakaw ka nagti party to. Si Mau, umayat man. Ni mo tanakwanin na ito sumungan. Adak di kain ti baboy ko na nakwanin. May nga dito eh. Nay, ada magayang baboy mo barok. Wala na, kaya dakilan. Mabalinan nga ilakaw. Apaw, nagdakkel nga agpaisaw, apag-isaw. Agbirbiro ka kitigatangik ababaw. Kaya ti baboy ko na tigatangan niyo. Ang maguri kayo. Agpadaya kayo aya, ta gumatang kayo ti baboy. Wen, ta birthday, ton lawas na. Kaya't kumamati agpadaya. How? Itaman pa, mapanunot kita agpadaya, iti kasangay yaw na na. Gaputa bakita kon. Kaya't ko padasan mo't ati agpadaya iti kasangay ko. Ta awisok tumamo dagiti paada ka si bibiyag pa kinaeskwilaak elementary. Anya? Bonggat ti kayat yung pan nakarambak ti birthday yo, ano kasta? Ay wunda. Kaya't ko nga danto pa'y live band nga may agtukar. Ta agsasala tayon to amin, baro. Anyan? Ay, nagmayatan no kasta? Plano yung kadi adwakan ni tataas yung ti ibagbagayon, nana? Saan? Diyak pa imbagakan ko na dagitoy. Ang kaya't naman nuno saan? Aramidot, dagiti amin nga imbagakan ka baraw. Ay, unay daytan. Agmauyong kakaday abakbakitan. Pangalaan ta ko may ti kwartata paggatang mo ti baboy ni Simaw. Una yan ang kinambisyosan. No, agpadaya ka pa inton agkasangay ka. Apay, adadakil nga ornong mau. Tapno agpabungga ka. Saan na problema ti kwarta agasto klakay? Apay kiteng saan na problema. Idin tutawan mo't amo ka dakila gatad nga iduldulin mau. Utangag pa lang anya baboy ni Simaw, pagpadayakan tao. Ta, dumawatak to iti kwarta damil baken bertaw. Anya? Apay, kasla mama, ti kwarta adawatan. Nagturad ka na dumawat manan iti kwarta ka na kwata. Idin to tadi mo pa'y binayanan na iti imun. Una nga inaram. Apay kumabayadak na gitinaalak ka na kwada ngay kwarta. Dakkel ti utang daan na imbag anakem kanyak. Kat di pa'y umanay apagbayad da dagiti na alak ka na kwada. Anya? Wan, kan kastamat, kasaritak tupay laang jay manager ti live band nga umayag tukar. Ta utangag tupay lang ti serbisyo da. Dawatek to kadamil baken berto ti amin na magastos iti kasangay ko. Uray na itan bakal. Nalpasan ti bungga panang rambak mo iti kasangay mo bakal. Kat ita, problema ti sumararaw. Ta adda di tarubayan na Simaw kan ti manager ti live band nga umayin magsingir kan ka. Anya, naglukudan. Apay dagdagusin dalaang mutan ti agsinger. Isu kanumas timbagam. Ngaitid mo adagos ti nagsasaritaan niyaw. Apaman na malpas ti parambak. Maguray ka man nga raw. Ta awaga man ni Milba. Ta dumawat akiti kwartada kinibertaw. Sus, bakit naitatimbadikin ka? Tanam na maamlat at hindi mo pa naigaman.
Dakla problema no awan iti damel bakan berta kwarta. Di ka madanagan. Di dak mapagkudkudan dagijay. Tadakkel ti utang daan na imbag anakem kanyak. Saan da anak kapag asawa no saan aga po kanyak. Nay, imunan ang nagunit ang cellphone mo. Ha? Ay, speaking of Melba, iso tumuawag lakay. Apag isaw, may baga kong tigagarak kun kuan. Hello, Melba! Imbag temawag ka. Ada napatigunay nga ibagakin kabalasan ka. Anya ti bagayo nana? Ay, ikandak man iti 50,000 na pagbayad ko tinagasto kiti panagkasangay ko balasan ka. Anya? Dumawat kay manen iti kwarta. Kat 50,000 pay mat. Ay, lading itak nanawaning. Nagtulagan mi kiniberto nga asawa. Adida kay pulos ikanen iti kwarta nga uray kusing. Anya, kano nagdakkel ti utang nyo anay baganakam kanyak? Sa paayon dak iti bagbagak? Panawan mo to na, tapno nagsingirak iti utang nyo anay baganakam. Nabayagan anabayadan mi ti kung kunayo nga utang mi anay baganakam kada kayo nanawaning. Marwam kay unayon. Iso lading itak. Saan da kamin amaloko pay? Saan da kamin amahuthutan? Anya! Ay na, jaklatan na kautang iti pagbayad ko iti baboy ni Simaw. Kasta ti live band. Ay na, pangala akon ngay. Dayto yan tirigat ti managsinger. Tasyak mutan ti singirenda. Ay na. Nanawaning! Nanawaning! Ni Simaw. Iso na ito nakabit-bit iti badang o masidag. Ay na. Umayan si Burang! Tagtagbatan kay ta! Lumot lang nun ito! Tibayan ti baboy ng lalam! Umayan! Umayan ni patay! Ayaw na idatan kaka. Umayon ni patay. Ay, saan? Ay, diya kayo timatagtagbat. Ay, tumaraya ka. Ay, arayatan da! Arayatan da! Ayaw na idatan kaka. Arayatan da! Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan ti managsingir. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Insurat ti guest writer ani Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itin kay panang tarabay.